Munyenyezi Beatrice waburanye yifashishijwe ikoranabuhanga hafungiye mu igororero rya Nyarugenge riherereye Imageragereho mu mujyi wa Kigali. Uyu mugore yasutse amarira menshi cyane imbere y'abacamanza abereka agahinda yavuze ko aterwa no gufatwa nabi n'abagororwa bagenzi be. Rero yizezwa ubufasha n'urukiko nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ni mu gihe kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zari ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zishobora gutaha bwangu zikize mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yaho zinaniwe kumvikana na AFC M23 ishinja ingabo za SADC rero mu kuba inyuma rero y'umugambi wo gushaka gufata umujyi wa Goma ku ruhande rw'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC abafatanyije barimo Wazalendo ndetse na FDLR. Ni mu gihe kandi M23 inashinja kandi by'umwihariko MONUSCO kurekura abasirikare barenga 800 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bacumbitse mu kigo cyayo nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Mbere ko dutangira inkuru ku buryo urambuye rero nkugezaho byinshi bitandukanye muri zo nshamake, banza ujye munsi iyo video yawe ukore kuri subscribe cyangwa se sabone mu ndimi z'amahanga, hanyuma by'uwa mbere mu kuba wabona amakuru mu gihe amaze gutegurwa ndetse no gutunganywa gatanu kuri gatanu. Reka tureba inkuru irebana n'ubutabera abariyo duheraho, hanyuma tuze kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munyenyezi kandi Beatrice ari kuburana ubujurire kuko rero yahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Yajuri rero iki cyemezo asaba ko urukiko rukuru rwamugira umwere kuri ibyo byaha ngo rero kuko ntabyo yigeze akora nk'uko yabitangarije urukiko. Urubanza kandi rwakomeje kuri 15 Mata 2025 hifashishijwe ikoranabuhanga kuko muri gereza harimo ikibazo cy'uburwayi bw'ise. Ubwo Beatrice kandi Munyenyezi yahabwaga umwanya yavuze ko atameze neza kuko rero agirana ibibazo na bamwe mu bo bafunganywe bamutoteza kuva kera, ariko kuva ku itariki ya 20 Werurwe 2025 byarushijeho kuba bibi cyane ku ruhande rw'uyu mugore. Munyenyezi kandi yabwiye urukiko ko rero abamutoteza ari abagororwa bagizwe n'itsinda ry'abantu bagera kuri 6 bayobowe n'uwitwa Olive Mazimaka. Yavuze kandi ko rimwe yigeze kuva hanze avuye kuzana amavuta ye yo kwisiga, maze rero asanga hateguwe abantu ngo aya mavuta bayamwambure barayarwanira, gusa rero birangira yamureke. Yagaragaje ko rero hari ubwo yaragiye gufata imiti, ariko rero uwo mugororwa unashinzwe umutekano imbere mu igororero atanga itegeko ko adasohoka. Abashinzwe rero igororero baza kubimenya bamwemerera gusohoka. Munyenyezi kandi yabwiye urukiko ko hari umuntu ngo begeranye aharyamba bamutuma rero mu bihe bitandukanye agahirika ibintu bye rero haba ku manywa cyangwa se nijoro nk'uko yakomeje kugenda abiregera urukiko. Munyenyezi kandi yabwiye urukiko ko hari umuntu bajyaga bavugana mu bo bafunganywe, ariko rero ngo yaje kubuzwa na bagenzi be kongera kumuvugisha ukundi. Yavuze ko kandi ibindi bamuziza ngo adatanga amafaranga yo gufasha abagororwa batishoboye. Yemeza ko rero atanayatanga kuko ariko ko ngo rero byatewe nuko yigeze kujya yatanga aya mafaranga ntakoreshwe ibyo yabaga yasabiye nk'uko yakomeje kugenda abigaruko. Yongeye kubwira kandi urukiko ko azizwa ko atajya mu nama zahuriwemo n'abandi rero, kandi ko izo nama we yabonye rero zitamwubaka. Yerekanye kandi ko yasabye ko yavugana n'umuyobozi mukuru w'igororero rya Nyarugenge ngo amubwire ibibazo bye. Yizezwa ko rero bizakorwa ariko biherera iyo ngiyo. Urukiko kandi rwamubajije niba abagororwa avuga ko rero bamutoteza bari baziranye na mbere. Avuga ko rero ntaho baziranye kuko rero bahuriye mu igororero. Yakomeje avuga ko kandi abo bagororwa bagenzi be rero bamubwira ko ari umwana we igihugu. Ibindi Munyenyezi Beatrice yavuze ko rero atajya yemererwa no kuvugana n'abana be kuri telefone, gusa yishijwe ko rero azabyemererwa, ariko avuga ko rero yabitegereje agahiba. Urukiko rwijeje Beatrice Munyenyezi ko rugiye kumufasha akaba yabaho rero nk'abandi bagororwa bose, kandi ko icyo kuvugana n'abana be rero nabyo rugiye kubyibutsa ndetse rukanabyibutsa rero ku ruhande rw'urukiko bikaba byabaho nk'uko rwakomeje kugenda rubimutangariza. Beatrice Munyenyezi rero ashingiye ku byo urukiko rwamwijeje, uyu mudamu yameye gukomeza rero kuburana, maze ubushinjacyaha bukomeza gushimangira ko uyu mugore imyaka 52 y'amavuko yakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse akwiye no kubiryozwa. Kuri Maître Bruce kandi bikotwa yavuze ko kuba Munyenyezi Beatrice yemeye kuburana nibyo rero ari gukorerwa mu igororero ari ikimenyetso ko akeneye guhabwa ubutabera, na cyane ko rero uyu mudamu atanemera ibyaha aregwa. Beatrice Munyenyezi kandi nkwibutse
ko yoherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba kandi umukazana wa Pauline Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri leta y'abatabazi, akaba kandi n'umugore wa Arsene Shalom. Rero ntaho bari nk'uko aya makuru abigarukaho, yaba kandi umugabo cyangwa nyirabukwe rero bose bahamijwe ibyaha bya jenoside bakatirwa igihano cy'igifungo cya burundu, nubwo we rero aburana ahakana ibyaha aregwa, avuga ko rero azira umuryango yashatsemo kubirebana n'uyu mudamu. Twerekeje rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo zari ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Rero ngizi ngabo zishobora gutaha zinyuze mu gihugu cy'u Rwanda nyuma rero yaho zinaniwe kumvikana n'umutwe wa M23 nk'uko aya makuru abigaruka. Ku itariki ya 28 Werurwe 2025 abahagarariye umuryango wa SADC ndetse na AFC M23 bahuriye mu biganiro byabereye i Goma, bemeranya ko bazafatanya mu gutegura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo zizakinyureho zitaha ku birebana n'izi ngabo, nk'uko kandi bigaragara mu masezerano impande zombi zashyizeho umukono. AFC M23 yari yemereye ingabo za SADC gutahana intwaro zazo, ariko rero zigasiga iz'igisirikare cya RDC. Gusa rero bisa naho umwuka utakiri mwiza hagati rero ya M23 ndetse n'ingabo za SADC. Ku rubuga kandi Defense Web rwatangaje ko ku itariki 11 Mata umugabo mukuru rero w'ingabo za Afurika y'Epfo wa Tanzania rero ndetse na Malawi, ibihugu bifite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahuriye mu nama i Dar es Salaam. Generali kandi Ludzani witwa Lelo Mpawanya na General Jacob Mukunda, General Paul Fili ndetse n'umuyobozi w'urwego rwa SADC rushinzwe politike, ingabo n'umutekano Professeur Kulate Lastene bagaragaje ko rero bitewe ngo nuko gufungura ikibuga cy'indege cya Goma byatinze, izi ngabo zizataha zikoresheje inzira y'umuhanda nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Professeur kandi Teletsane witabiriye ibiganiro byahuje SADC ndetse na AFC M23 n'aba bagaba bakuru b'ingabo bemeranyije ko rero amahitamo ari uko izi ngabo zizanyura mu muhanda wa Goma Rubavu zikemereza rero cyangwa se zikaba zigomba gukomereza mu karere ka Chato muri Tanzania, nk'uko aya makuru abigaruka. Bagaragaje ko mbere kandi yo gushyira mu bikorwa iyi gahunda, ibiro by'umuryango mukuru wa SADC bizagirana ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda birusabe inzira y'izi ngabo, nk'uko aya makuru abigaruka. Mu ijoro kandi ryo ku itariki ya 11 rishyira ku itariki ya 12 niho rero imvururu zaturutse, aho rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'imitwe ya Wazalendo byagabye ibitero mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma rero birimo Mugunga, Keshelo ndetse na Lake Vert. Umuvugizi kandi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka atangaje ko ingabo za SADC zashyigikiye ibi bitero, asobanura ko rero byari bigamije gufata umujyi wa Goma. Yaboneyeho kandi gusabira izi ngabo kuva mu burasirazuba bwa Goma, Bwango na Bwango, nk'uko yakomeje kugenda abisaba ku ruhande rwa M23, cyane cyane basaba ko rero izi ngabo zataha. M23 ikaba ishinja izi ngabo za SADC rero kuba inyuma y'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo rero yise ubw'ibikorwa bigamije kwifata ndetse no gufata umujyi wa Goma ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi M23 yagabweho igitero cyane cyane biturutse kuri FARDC nabo bafatanyije, ndetse ikindi kandi andi makuru ahari kugeza kuri ubu ngubu na makuru avuga ko rero hari abarwanyi barenga 800 ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuye mu kigo cya MONUSCO barimo baragenda rero muri Goma mu rwego rwo guhungabanya umutekano. M23 ivuga ko ibyo bitero byose n'ibikorwa byose rero ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigamije kwisubiza umujyi wa Goma. Kuva rero M23 igenzura uyu mujyi byakomeje kugenda bigaragara ko rero ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abafatanyije batishimiye iki cyemezo cyo kuba rero M23 yarabafataniye umujyi wa Goma. Ibi ngibi rero birasubiza inyuma intambwe rero yateye cyangwa se intambwe yatewe y'ibiganiro hagati y'impande zombi. Urabizi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ikindi kandi n'umutwe wa AFC M23 bari mu biganiro byo kumvikana ku buryo rero bashobora kuba batanga agahenge n'amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone ni ibintu kandi nanone bigomba kugerwaho ari uko intambara itarimo irajya mbere. Gusa rero impande zombi ubona ko rero imirwano umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye igenda yubura nta kabuza. Ni mu gihe rero hasabwa agahenge ndetse no kuba izo ntambara zose zahagarara. Gusa rero inzira y'ibiganiro akaba ariyo ishobora kuba yashyirwa imbere nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Ntabwo rero haratangazwa indi tariki impande zombi zigomba guhura, gusa hari amakuru avuga ko impande zombi zari zahuye mbere y'itariki ya 9 yari yemejwe, nubwo rero iyo tariki yaje kugera impande zombi ntizahura kuko rero Qatar itigeze itanga ubutumire ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande
rw'abahagarariye leta ya Kongo muri ibi biganiro. Ni ibiganiro byitezweho byinshi bitandukanye, birimo kuba rero M23 yaratanze ibyifuzo byayo bitandukanye, rero birimo ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo badakwiye kuba batotezwa, ndetse n'ibindi byose rero baregaga ubutegetsi bwa Kinshasa. By'umwihariko rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikavuga ko atari abanyekongo by'umwihariko nyirizina, ndetse ikindi kandi bo bakagaragaza ko nta kindi baharanira usibye uburenganzira bwabo. Reka mbashimire umunsi mwiza.